Assalamu alaikum Tayke. Bu men Ümit. Ümit. Angliyada jeniniz Ümit. Alo. Hazır эле uçup geldim. Жақсы, бары жақсы. Бүттім оқуны. Биротоло келдім. Алло. Кеткенім еби? 14 жыл болды. 14. Бол Тайке, мейлі аңыз. Жоқ, келбейлі қойыңыз. 1-2 саатта барып қалам. Алло. Абылтаныңыз. Ушинтип бузулуп кеткен турбайбы? Башарда дересин зат окуткут жүрөт. Тиги доктурлар эмне дешти? Балаңды эмизбей эле кой, акырындап айыгып кетесиң дешти. Кыргызча эле жакшы. Доктурларга ишениш керек. Анан эже. Эже бүт базардын баарын көчүрүп алгансыз го я? Магазинде товар калбай алгандан. Оокат деп жүрүп өлүп кетебиз го. Базардын баары эси кымбаттап кетиптир. Benim. Bunu diktiğimde Бир самында канчадан алдыңыз? 18'den aldım. Korosun ölüp kaldı. Doktorum tuvağa kalıp pazara koysun. Şu koros kıyımlarından satıp aldım. Ошондой. Биздин баркыбызды өлгөндө гана билесиңер. Апа, мунуңуз тоттугуш го? Sen onu kaydan bilmeyelim balam. Satkındır bilet de. Japon'da deyit. Kançaga aldınız? Ötele geçin eкен emeкен. Doktorum tuğup verse boldu da. Жакшысыздарбы? Жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Мындай болуп койчу. Sen ne? Эжең мындай отурсун. Анипа? Отурабыз. Рахмат. Дагы бир ойсу экенин таап алган тура. Ооба. Жогорку айылдын медсестрасы. Ай ушуга кор болгон кайра даштыгым. Sake. Kişine jılıp alasız bari. Самтыр. Иә. Jılıp koyuңuz ari, jılыңız. Bola mı jılıp koyuңuz? Kançaga aldın? Bir torpak deyit. Atasının ozrayı meyli dedim. Bunu ötele kımbat go. Eskiden emeken. Mınday akordeon tabılmaydı hazır. Wild bass'tir. Her kim özü kalagan dinde kavlalı okuyor var. Al sizden bir tuğanınız mı civaş kalır, hiç ayırmaz. Kimin için ayırması yok ya. Al bizde satıp gitti mi? Gitti. Bu Müslüman bolup tuğulgandan keyin Müslüman boyunca ölüş ki. Bastar var. Dinde demokratiyanın boluşu melike tuğra bize. Salamatsınlar. Salam aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Salamastar. akır zaman bol orada жалган диндер көбейip. Salam aleyküm. Siz kapsaramаңыз. Адамдарды бир гана Иисуска деген ишенич сактап калат. Байке, муну койсоңуз. Ар өтпейсіз бе? Жоқ. Мұндай динин сатқан эмелердин жанына отырмак түгіл, жақын тұрғым келбейді.
Rahmat aylanayın, ömürlü ol. Bismillah. Өйдө жагын карасаң. Эмне болгон эме бул? Балай билген адам сыры болот деп. Рахмат. Gel otur. Geçir bağınız. Чачың кара. Bunda ne var? Kıyak, meniki? Buga 40 so'm to'laysan. Yok ya, bunu sizin toyunuzda oynayayım da almadım. Ne? Yoldan al koy. Al koy. Aldığım ne? Koros aylanayın. Hem ne? Kiçinekeyle neme, kiçinekeyle. Toğuklarım tuğaya kalıp. Çok mu kişine ayırması yok. Bari bir to'laysan. Ilıcı kimdiki? Emne? Müsait etti vatama. 5 so'm to'laysan. To'labayım desen ılışın teyip ketever. Koy seni. 5 soru. Canınız, bu sizdeki emas be. Жок, меники эмес. Меники эле. Alari. Бұл жаққа еш нәрсе қоюға болмайды. Бұлар кімдікі? Меники. 25 сом, 15, 30, 65, 85. Тәтігім не? Тәтігі. Глобус. 5 сом, Начар сенин баасымын. Uşu kiçineke nemege be? 10 сом. Ne olup kalgansın? Altın degendik seni tıyış gerek de. 15 сом. Коробка. Adam meniki. 50 сом. Күзгі. Менікі. 15 сом. Алдағы еріңе 20 сом. Ben bunu aldım alıp alam Bayke. Hadi sen tokunup al. Orunduk jetmegender, arttағы boş jaşıkta alıp oturup algıla. Tamaki çekpegile, jemiske çakpagıla. Tükürbegile, kakırbagıla. Lükta açıp koy. Asırbagıla. Can ayıtı atmadın bile. Bana. Gördün mü? Bu ne istir degen şu alat. Муну карабайсың да. Эч нерсе эмес. Ушинтип сүйүп коебуз. Toktap kıkıldatma. Çakmaya da. Vay çakalım der satmaya. Estağfurullah. Atını sattın mı? Yaxşı bağa sattım. 15'ke.
Gözün emne olğan? Nertke soğuk deyiptir. Sidiğin bilen çubuk koysan ayrılıp gider. Kasiyeti var. Tapkan ekensin darın. Munuksan dağ bir demen cediret. Andan göre katın al. Duraydı. Özül ayıp gider. Maşını alam. Marşine sana katın bolup vermek bile. Men seni bir kız bilen tanıştıram. Abdan jakşı kız. Mala da jagat. Kızlar menen söyleş için madaniyat. Bilimi gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim kızın jakşı tarbiya menen turmuş kuzatsa oşol beyişke çıgat degen. Hazır uyatsı etti bilgen bark tuğustile kalbay kaldı. Улуу кичине көздөрүн илбей. Жылаң ачы денесин көргөзүп. Эмне, ичиңиз күйүп жатабы? Уялбай да кайшап жатканын кара. Жаша багыр десе. Бүт айыл шерменде алып бүтмөй калды. Ишиңиз болбосун. Мындай немелер менен чогуу жол жүрүштүн өзү күнөө болот. Айланайын. Uzunroq көйнөк кийип алчы. Кандай каласам, ошондой кийинемин. Ой, мындай немени автобусту токтотуп туруп түшүрүп салыш керек. Пайгамбарыбыздын да bir hadisinde мындай деп айтты. Ayday ver! Zamakta taptaza bola kalat. Özün oldu mu ettiği bilen? Ya! Cemne! Esine salıp koyayım mı? Eğer dağı kim bu asılçım olsa aynalı erkeklerine karamayıp durup murdularını pençekte koyayım. Uktular mı? Cöke, ayday ver. Kul veçeremli. Cilik alanlar üşüttürüp durma. Canağı oğurukça nenesin. Mağa okşuğun alt karşı atasın. Bölmek törüm bana indim. Silik okşuğun silonçlardan arıgaldan söz dıkıp görmegen orduklu görüp жүрөт. Tura, tura. Anan kançsın beçara. Bunun ordunda boyunlardın kızılar uşunday bolup kalışı mümkün. Cemne, bu başka planetadan geltirme. Oy, özümüzdün ne kızımız? Tura, tura. Bunu şu akvalga kim jetkirdi? Bilesinger mi? Yok, bilbeksiniz. Bilemiz. Eltin bari bilet. Mana bu demokratlar eldi, mamleketти ушул акыбалга жеткирген табышыл demokratlar. Bu kaçan ele bizdin kızlar öz denesini satçı ele ya. Oşoğa takıpçılar günöölü. Demokratiya degen ürp adatı жоқ, tarixi жоқ, elinde oylap tapkanı. Siz oylanıp silahınız. Demokratiyalı ülkelerde görüp жатасыз mı? Sovetlik kalbasadan başka, degi bir nerse bilesiz mi? Eğer bilbeseniz aytıp koyun. Demokratiyalı ülkelerden bardығы teң, өсүбөн көм бай мамлекеттер. Ал эми siz адамдын укугун тебелеп, эркиндигине тыюу сала албайсыз. Туура. Ар бир адам өз колундагы товарын сатууга укугу бар. Баарын сатып бүттүңөр. Жерди, сууну жадагаса тоо таштан бери. Силер үчүн ыйык эч нерсе калбай калды. Акмактар десе. Силерди атып салса да аздык кылат. Атыңыз. Demokratiyanın prinsipleri üçün men barına dayarмын. Бұл батыр екен. Совет aka, мылтық қана. Атып салбайсыз ба? Алдағы таяқ белен чаап жіберіңізші. Қана, алға бай. Емне отырасың? Теп. Екі ұттың ортасына теп. Емне тұрып қалдың? Ой, ұлан тәбәргіле. Тәтіге жаш балдарды үйреніп қалышсың. Tura, tura. Babamın akçası çok da polise de çağırı savaştı.
болуш? Операция. Акча жок деп. Эгер апам урбаганда ушинтип корболот менен. Кудай. Болду карындаш. Кечирип койчу бизди. Ya ne oldu gitti? Emniyet doktor. Yoldu tostup salışıptır. Ha kim diyorsun?
Bu başka jakka ketip kalgan jokpuz, baylanayınlar ya. Oy, soğuş başlanıp ketkenmi? Kara ata. Ваши документы. Your ID, sir. Where are you going? Who are you? Бул жака кантип өттүңөр дейт. Өзүңүз эле? Sit down. У нас здесь учение. Бойки, разворачивайтесь назад. Россиян аскерлери го. Жок, бул Американ солдаттары. Бул жерде ошолордун базасы бар. Атаңдын оозу курайындар десе. Сайыз кулаган ушулар көптү. Булардын жүрбөгөн жери жок. Бет дүйнөгө кожоюн болуп алышты. Siz avaylap silemiz. Bular dünyelük terörizmge karşı görüşüp yürüşüyor. Bilemiz kандай күрөшүп жатканын. Булардын bir солдаты bir кишини атып өлтүрүп, дагы бири машина менен тебелетип, эч кандай жаза албай эле каалаганын кылып басып жүрүшөт. Булар бизди киши ордуна көрбөй калышты. Komünistik partiyanın kulaganına Kudayga şükür. Bolbasa eldin barına atıp salmak sana. At öyle жүргөнсүңөр, же kalpпы? Sizlerin zaman evak ötken avuşka. Kolunlardan eş nersi gelbeydi. Komünizm, karıların orusu. Tuğanlar, ikinci round baştaldı. Sovet aka. Siz görüç. Komünist emezsin mi? Davay Algabay davay. Tur ordundan. Hey demokratlar her yürek gelin. Emne uçukpay kaldın ha. Atandın oğuzun urayın dese. Emine! Oy emine çavasın! Ya emine çavasın sakın! Oy ben sana demokrat olsak istemezsin! Ay sakın! Onlar uçkalı olma! Evet! Sakaldığını söyleyemem! Bilsen ne seni ya! Haqiqatlık bir gana Kudaydan. Koy kula. Koya dursak ufacım benim! Uruşpаңыздар, туғандар, қойыңыздар. Отырғач, самтыр. Uruşpаңыздар. Тоқтатқылачы. Қойыңыздар, uruşpаңыздар. Тартип деген болуш керекти. Benim ne dedim? Ya sen onu tuttun ya. Аксакал. Benim ne dedim ben? Сизди көргөн балдар кандай тарбия алышат? O sakalın düşsen. Geçtik olbay tanıdım. Bana emni özüne çarptı ölmedi mi? Çarptı. Oh. Сен дагы атаңдай болгон киши мен айтышым. Уялбайсыңбы? Oy Karaçı. Ya. Oldu değil, oldu. Oldu mu?
Uyat emes mi? Karabaiysın ben. Aramızda çoğun kişi oturadi. Yo men buga dedim. Birdeme dedim. Yo men... Oy. Buga istik edilen yok mu? Ya birdeme dedim. Kavatır bolbamız. Hey! Aşık koşu. Dört köteli. Aşık koydu. Dokumentini atı kör gözgüler. Kaydaki takmın. Dokumentini çok mu? Olmayın, at katavay. Takta. Eğer daha gıcılsan, atıp salam. Açıp koç, ötüp gidelim. Atkanga düşünmeysiz mi? At katayım zaten. Kana magazin. Ey, Münakey. Mana mende. Beniz balbayt oşunday, balbayt. Takta. Açtı yine. Siz benim ben açım. Açtım çatam. Belki bernesi. Aç. Çırka. Bernesi belki. Dur. Belki berniz. Açtım gördünüz. Berniz ayı Ötüp belki. geçsin benim. Bernesi belki. Avtobüs ötüp geçsin, dur. Jaksınlar. Jakşı olam. Apa, gelecek ailenin şu yol var şöyle. Kaysı gelecek. Jogorku gelecek et. İyi bir yandan da varsa olur. Bir yandan da varsa olur. Bir tamak veriniz. 20 somda. Arka gogine. Rahmat. Dağılbaysın bu. Rahmat apa. Ape kokuy. Ne deyin şunduk. Ay bulam. Yaylanayım. Hey, yemde kaldı. Öldüm. Birini koyup gittim. Canı cennatta olsun, toprağı torku olsun. Normal neydi o iş La peki? ilahe illallah. La ilahe illallah. Öldüm. 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 Assalamu alaikum.
Geçip kokula. Tumandan keletken orada baykoya kalıp süsü olmadım. Ana sen akıllı aytmayısın boy. Karış. Geçip kokulas. İçine sepetip koydum öyle. Balalı olgum, erkek balalı. Ay erkek balağı kız balağı barısı Kudaydan aylanayın. Karış. Var ya neresi de sınırdır o. Ay kokay güne. Bu hayattan öyle. Поздравляю, старик! Gelin siz oturunuz. Bugün içmegenle kasan içmegenle. Kettin ayda. Tuğanlar. Bul kimdin kapçığı? Hey geleverem enke. Tuğanlar. Kim kaşolyogun joğuttu? Hı? Kimdiki? Карабайсыңар бу? Жак, меники эмес. Seniki emes mi? Samtır. Bu senin kapçığın emes mi? Kapçık. Hı. Ab gelmedi. Sen emine. Beni öldüreyim deyip жүресің. Bunu üydeki acıları bilse meni türüley jutup koybayбы. Düşüp kalıptır. Bekemere katı al. Mana şınlığı adamda bu şunu aytış gerek. Tuğanlar. Gördüңөр mü? Uşunda adamlara kantip. Gelçi. Sen benim bir ölümümden alıp kaldın. Rahmat. Mına demokratiyanın gücü. Oh. Kayдағы демократия. Bunun ağası komünist bolsun. Ağasının tarbiyası da. Ağasının tarbiyası da. İsa айтат, жақыныңды өзіңді сүйгендей сүй деп. Ava. Mınday adamda hazır Kızıl Kitap'tan isteseler de tappaysınlar. Çanığı Müslüman şunday bolat. Alhamdülillah inşallah. Anan kansın beçere. Баласы да жакшы окуйт.
Duman oylap ketiptir. Hay. Oynayınlar hay. Hay bak koyduk koymaysınlar bir aylanayınlar hay. Oynanayın. Buraya şöyle bulasınlar. Ordun ara otur. Ne durdusun? Engizla. Atırgıla. Bugün benden mayram. Osonduktan Rusla, Muhtaçkıla, Çavuşkıla, İçkile. Şöyle şey yok. Hey! Çığlığı Kırgız'ın jigitlerine Muhtaçkılaç. Baştagıla. Doğru aytasın начальник. Muhtaçsın. Balamdın tuğulgan günün hurmatı üçün Muhtaçkılaçı bir atağın ver. Ay emine olup otar. Birini öldürüp salbasın da ajıratıp koyboysunlar. Büyüt. Ötkönde mından kattı Muhtaç boğum. Otur orada. Senin işin ne? Bular emine Muhtaçpa жүрüştü öyle. Göngön işleri de. Azırkı yaşların Muhtaçkandı da bilişmeydi. Atan gör. Sayız uçurunda Muhtaççılık ko. Gel Akçat. Gel Adat. Махаббат жыргалыңды көргөн жакшы. Махаббат тозогуна күйгөн жакшы. Бирөөгө сүйгөнүң деп жүргөнчө бакача жер кучактап өлгөн жакшы. Azamat. Oy, sizler nakta çığınığı Kırgızdın jigitlerisiniz. Bирок эртең унутпагыла мага келесиң. Saat 9:00. Түшүндүңбү? Туттак. Келгилерде эртең менен кечен жыгып алалы. Айда кеттик. Кара тур. Яшык берип келчи. Can. Канчанчысы болуп калды бул? 7-си. Бардыгы 6 кыз. Нан улуп болот. Биздики Канастакен. дайым. Жакшы. Ай, келгиле ар жакта отургандар келбесиңер жакына. Биздики дагы дайым даяр. Hem aylanay sakvay. Түшүнбөдүм. Bildi. Yok. Me kırma. Buna. Me. Ay. Emi çınıgıcı gidi şunday ola. Түшүндүм.
Жыбарын билдир. Ишпей койсо Анда. эмне болот бул? Ушул бүгүн жарык дүйнөгө келип жаткан адамдардын жаркын келечеги үчүн, таттуу өмүр үчүн. Ооба. Ушул аракты алып коелу. Туура. Баракелде. Бу адам затынын түбүнө Ал жөре. акыр ушул арак жетет го. Туура айтасыз. Арактын айынан канча деген адамдар керек болсо бүтүндөй улуттар жок болуп жатат. Иисус айтат, ичкилик бул. Акындардын тамагы. Ичкиликти итчилик деп сенеми ичпей коюп адам болгун келеби? Ичкиликти иттер ичпей тезелтен мен ичемин, ит эмесмин. Арзылып қойшы, біздер ауқат қылады. Қатырдың әбілді? Беш боңыз бек болсын жолдаш капитан. Кел ой. Құй бек. Азыр карагың болбой эле калыптыр. Сайыстын учурунда арак бар эле Бараке. Boyunda çekendi bülbül bekendi. Altınım senin ayından ben efendi bulup getirdi. Туғандар. Адам баласы бұл дүйнөгө ыйлап келип, ыйлап кетет экен. Короче. Биз ошол ыйлап келген кыргызды адам баласына ыйгарылган улуу сүй менен тосуп. Еще короче. Биз ошо кыргыздагыча, биз кыргыздар башка элдерден эмнебиз менен айырмаланып турабыз? Видухауз өңүбүз менен. Жок. Тилибиз менен. Туура. Биз башка элдерден тилибиз менен, дилибиз менен, үрп адат, каадат, салтыбыз менен, өзгөчө момундай ынтымактуулугубуз менен айырмаланып турабыз. Эгерде ошол ынтымагыбыздан мынандай калпагыбыздан айрылсак... Короче. Сен сүйлөтөсүң бе? Сөздү бөлбөй жөнө турчу. Жоқ, біз ішеміз бе? Же ушунун философиясын угабыз бе? Бул мугалим болсо эмне? Моңулар мандыра баштар, автобус мектеп болуп калабы. Нейч? А мейин твой солнце десе. Былтыр. Мен алкашмын. А бұл арақты эмдегілі? Кесini değil. Ne bu tutuk özgür? Ne? Ben sana... Ne oldu? Ne sen? Hadi çık! Hadi çık! Doktor kulağı! Haker doktor kulağı İsrail'in! Bu ne? Hadi! Yok oldu ya! Toqtat qol deb atam. Егерде кимде ким
Koopдук тартипти буза турган болсо, момуну менен жаткандай урубөп турам барымда. Түсүндүңөрбү? Eşekler barını talkaladыңар. Төлөтем барыңа. Карагылачы. Эмне калды менде? Арбузун барысы. Токтот, дагы баштадыңар. Токтоткула деп атам. Эй! Токтоткула. Ай, önüň durayın ekan. Ana. Demokratiya demek şunu ayt. Lamuluşun skoter basma. Lamulu böyle çağırdı. Bekle tosta gel. Bağırın kapatın. Bağırın. Tuğanlar. Özüңөр bilesiңер, mamleketimiz başынан öte kıyım mezgilde ötkörüp jatat. Mına geçe ele Indiyada katуу sel bolup, Amerikada katуу şamal bolup. Bugan ne oldu? Düğünü eli jabır Ne oldu öyle? Dağı bir baleni baştagın Avukat kara jerge girsin. Ziyan uçuragan adamlar var eken. Gresiyanı dört kaptap. Сөздү тумандатпай, тоо терин айтпайсыңбы? Ооба, азыр деле караң кирип баратат. Туғандар, мындай учурда сабырдуу болуп, бири-бирибизди укпасак болбойт. Бир аз чыдап, сөзгө кулак салгыла. Аман эсен болсок жетебиз. Короче. Кыскасы, бензиндин кымбаттаганына байланыштуу. Еще короче. Жол киреси бир азга кымбаттады. Эми бүгүндөн баштап жол кире 50 сом болот. Ana akçalar cine vergile. Bu sileri elde oylaysın harbi. Cebizemne akça jasap yatıp durubuz mu? 6 aydan beri pensiyabızdı berelek. Emnebizdi төлейбиz. Ağa men günü öylemesmin. Akçaňar jok mu? Пожалуйста, жөө жүргүлө. Өткөндө эле дөңгөлөк эдеп, элден 50 сомдон жыйнабадың беле? Дагы эле эски дөңгөлөгүң менен жүрөсүң. Ал акчага бул үйүнө килем сатып алган. Kalp. Al gilemdi balam salıp jiberipdir. Vakit ötkörбөй jeneyle. Akçaňar daýarda kıla. Ana, төлөp koýuňuz. Ne? Bilem men seni. Aldağı giyimlerinin barını dal ошол биздин акчабызга сатып алгансың. Жетчет, ушунча тоногонуң. Туғандар, Сайра туура айтат. Бу качанга чейин чыдайбыз я? Жетишет. Автобус эмне? Мунун менчиги беле я. Автобус элдики. Тура. Автобус элдики. Муну мага эл ишенип берген. А сиз эмне эл эмессизби? Биз шоабырбыз. Мына азыр эле адаштырып тескери жакка айдап кетти. Өткөндө мас болуп алып, аз жерден авария кылып, барыбызды өлтүрүп кайдабадың беле? Эртеу кеч бакыры баары бир өлөбүз да. Агайчы. Тугандар, башка шоопур таппасак болбойт. Туп-туура айтат. Жетишет мунуку. Кел акчамды. Аман эсин жетсек берет да. Эмне болуп баратасың буря? Аман эсен жетиш үчүн түзүгүрөөк шофер болуш керек апа. Туғандар, карыларды угуш керек. Жетишет. Көп баштайлантпа. Биз сага жаш бала эмеспиз. Байкадыңарбы? Бул бизди дагы алдаган турат. Болуптур. Жол кирени төлөмөйүнчө эч жака айдабайм. Антип коркутпай эле кой. Айдачы киши четтен табылат. Туп-туура айтасың. Башка шоопур таппасак болбойт. Жетишет мунуку. Жакшылыкты түшүнбөйт экенсиңер. Менден кыйын шоопур таппайсыңар. Мына 15 жылдан бери силерди ойлоп, жөө калышпаса экен деп, могул чийген автобусту өз акчам оңдоп, эптеп айдап келе жатам. Эгер мен коңшу айылга барсам, мендей шоопурду жерге тийгизбей колдоруна көтөрүп алат. Биздин айылда сиздей адамдарды жакын жолотпойт. Давай, бошот орунду. Кет кошун айылыңа, кет. Биринчи элден алган акчасын кайтарып берсин. Ким дагы? Тура. Туғандар. Кетсе кете берсин. Бардығы мыйзам чегинде болуш керек. Азыр териштиребиз. Айтыңызчы.
Siz elden akça algandığınız çınbı? Kalp. Algan emesmin. Algan. Kalpaydı odat. Astagfirullah. Geçire gör pendengdi. Men evaga aytkam. Şunday 200 eken. Canыңды жебегин. Алдағы кымбат баалуу кийимдерди кайсы акчаңа сатып алдың? Жолдош милиционер, бул дайыма ичип албай дейт. Мына азырды ичип алыптыр, караңызчы. Уялбайт. Берлерсен акчасынан жашап жүрсем эти жок десе. Эч качан мойнуна алган эмес. Берсеңиз Уңгу акчаны. тойгончо жеп, өлөрчө карганат дейт. Карасаң кыйкырып аткан. Үйлөңүзчү. Үйлебейм. Мен текшергенге сиздин укугуңуз жок. Семирип далды. Ачкычты бериңиз. Бербейм. Көрдүңөрбү? Милицияны да тотпой калыптыр. Көптү бол. Жолдош начальник. Анда санда ушинтип бирибизди тамашалап турбасак жашообуз болуп калбайбы? Туугандар. Туугандар. Тескерисинче бүгүн мен силерди бекер жеткирейин деп чечтим. Баарыбыз тең бир айылда жашагандан кийин. Анын үстүнө мына биздин тууганыбыз эркек балалуу болуп жатса, досум кыяк сатып алса, кантип анан кубанбайбыз? Кантип анан силер менен тамашалашпайбы? Бешик бугоңуз бек болсун, жолдош капитан. Кандай кубанычтуу күн. Кандай бактылуу элбиз. Черт возьми. Adam kalsın becerə. Balam, ben başımdan dolayı nersen ötkürdüm. Soğuştu da, açkaçılıktı da gördüm. Biroq adam balasınday tata jandıktı, joluktur almadım. Adamdın amalına da, akmakçılığına da çek yok. Ökönün ortası kaş menen kavaktın ortasınday. Bul çekti sezip, saktap duruu. Bul tata nerse. Oşanda siz meni akmak degen turasızbı? Demek men akmak. Aldamçı ekenmin da. Boltur. Men silerge çin yürekten. Siler bolsa beni Mına silerden daha ana yüzün gör. Tuğra. Tuğra aytas. Men akmakmın. Uşun silerge şeri жүргөн men akmagım ekenmin. Uşunça жылдан beri siler için çulkap. Bassam dursam da silerdi oylap. Ayalım bekir aytmaptır da. Oyla dep kakşadı ele. A men çok. Bular meni satpaydı. Bir tuğandarım dep. Жетшете. Бұл жер саға театр емес. Geçiresiz. Açkıştı beriniz. Baltır. Жолдош капитан. Бирок мен сизге эскертип коеюн. Ушу атыргандардын тилин алып, кылган ишиңиз үчүн катуу өкүнүп каласыз. Сен көп башты айлантпай, ачкычты бер. Açkıştı ver деп атам. Mə. Şaşmağıla. Yoldaş kapitan, gördünüz mü? Bunu cevap katarçı gerek. Mına
Sizlerge akça! Kaytarıp bersene. Айтпайсыңар mı? Aya bakçaların Менікі! Мен жетеріңдерді! Ұрдым сілерді! Енен дұрайындар десе! Мына сілерге ақша! Пу! La ilahe illallah, la ilahe illallah. O yaratkan geçiriyor pendengdi. La ilahe. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Kuday geçir, kuday geçir. Kuday yesin geçir, kuday yesin geçir. Aylanayın kuday. Kuday ne olup gitti ya? Ya! Mesela! Bana! Avtobustan kalabalık Bana sana! Enenden dұрайындар! Bana! Hey, toktağız! Toktağız! Ne kılbatkanın bu? Bana! Jogal! Bana! Kırıp tustayın! Oy! Jogal! Jogal! Jogal deyim! Kanundu kaçağını! Kayınmıldı mı? Bana nesin? Kayakla varasın! Hey! Kaçma! Yayladayn Kalkma! Oğlum ne güne? Seni Karacaktın sana durayım! Yok, yemi karanlıdan gidiyoruz ya! Bir an sındırgan Turgay Bayke. Oy ya! Seni mi? Sındırıp kalgan Turgay. Yaylanayım kanç ete özün. O dese. Men aytmadım mı ya? Aytmadım bile bunun şuna yakmaktı. Nadan dep. Arkana kaçmak. Şunday da hıyanat çok da. Yaylanayım uday. Seni mi saçmağılım? Eline özünün tuğan turuşkanlarına ya. Talada kalsın diyor tabi bizde. Ya! Bana ya! Bu alarım bol deri. Tüsküle. Aynıktım ne bunu? Barına tüsküle. Baran talkalıp getir bir yakta. Akmak. Жөн эле койсоң ур болмок. Кечкирип кеткиче башка шопур табышыбыз керек. Бизди алдабаган таза чынчыл шопур керек. Dinin satıp ketkenler de bolbaydı. Buna men aytayım. Emne? Men rayondan Ulusadın çempion boldum. Koy. Sen tüzele toza kalparasın. Aslerimle. Beyişte жүрөсүңөр be. Бизге токтоштон башка киши жарабайт. Абдан чынчыл, алдабайт, моралдык жактан да таза. Bunun atası жақшы moldu bolçu. Егерде макул көрсөңөр, бизге токтоштон башка жакшы шопур табылбайт айланайындар. Өзүңөр билесиңер. Айылда 4 жыл машина айдагам. Билебиз. Жо, эгерде менден шек санасаңыздар, пожалуйста, мен каршы эмесмин. Топ-туура. Токомну мен билем. Грейген машина айдатшы. Ой болбойсуңарбы? Караңгы кирип кетти. Биринчиден автобусту айдаганды билген киши керек. Азыр элдин баары эле айдаганды билет. Мисалы мен да айдап жүрөм. Кааласаңар. Автобус сага велосипед эмес. Жарабайт. Мотоцикл айдагандар да жарабайт. Туура. Мыйзамда коомдук тартипти бузбаган, билимдүү, моралдык жактан таза адам болуш керек. 3 аял алыптырмын. Анемнеси бар экен. Азыр биз деген демократиялуу өлкөдө жашап атабыз. Унутпагыла. Тевас Байке 6. Жубарымбек, сен аны кайдан билесиң? Жөн отур. Атам айткан.
Келе турбайсың? Өзің айтпадың белең. Бу шариятта шарттың тура келсе, 4 аял алууга чейин уруксат берилет, айланайын. Мунуку 6 болуп атпайбы? Тугандар, бирок ушунча аялдын ичинен мен Анипадай аялды өмүрүмдө биринчи жолу кезиктирип отурам. Канча жолу адашып жүрсөм дагы мен өзүмдүн бактымды таптым деп ойлойм. Анан чыныгы сүйүүнүн кандай экенин мына мен эми билип отурбаймынбы? Мен de senin kim ekeningdi. Çınığı yüzüngde mi bildim? Балам, сага атаң жаш кезинде наркоман болгонун айткан жок беле? Жоқ, айтқан емес. Sen көп bildiraba, akmak. Өзүң акмак. Emne kalpпы. Gerek bolsa seni 6 ay qamalып жаткансың. Өзүңчү, sen деген дезертирсиң. Армиядан калыш үчүн трактордун бурамасын жутуп алып, ооруканага жата калганыңды эч ким билбейт дейсиңби? Операция болмушмун. Ошо бурама чыкпай калып, операция болгонсузда. Ата. Ой, ошол бураманы издеп канча ора болдук. Билесиңби? Трактор бузулуп, иш жүрбөй калганын. Ой, мунун сатып жиберип ичип алды да деп менден көрүшкөн да. Ата. Дана ит экенсиң. Ой, айтып койбойсуңбу? Иттеме мени. Эмне иттеп атасың? Сен бурама жуткан итсиң. Туғандар. Уялбайсыңарбы? Ушу кантип болсун? Эгер уруш талашыңар токтотпосоңор биз эч качан жетпейбиз. Ким ямау? Ким? Билбейм ой. Өңү таанышы сурайт. Угуп турсаңар. Дагы бир акылман табылды. Bizga akıl öğretkendey senesiň kimsiň? Ya. Ай, акылды Каяктан чыга калды бул? Туғандар, бардығы мыйзам чегинде болsun. Автотранспорт айдаш үчүн айдоочунун күбөлүгү болушу керек. Туғандар. Мына мен 4 жыл тракторист болуп иштегем. Бир да жолу ичкилик ичип, наркотик чеккен эмесмин. Өмүр бою бир гана аял менен жашап, элим жерим деп демократиянын принциптерин туу кылып жашап келе жатам. Үйлөнгөнү канча болду? 3 ай 9 күн. Ай, көп болгон турбайбы? Айтып кояйын. Эгерде мына улурулга отурчу болсо, анда мен жөө кетем. Туғандар. Туғандар. Мен машинемди 6 жылдан бери сындырбай, бир да жолу аварияга учуратпай айдап келе жатам. Эгерде мага ишенсеңер, силерди аман эсен жеткиргенге сөз берем. Туура. Шаршемге беш керек. Эбачи. Билимдүү, искусствону да түшүнөт, үнү да жакшы. Эмесе туғандар, дагы айтам. Бардығы мыйзам чегинде болуш керек. Ушул маселени добушка коюу менен чечип алсак, кандай дейсиң? Тура. Туура айтасың. Анда токтош автобус айдасын дегендер кол көтөрүп койсоңор. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Rahmat. Toktoşko 8 doğuş verildi. Emi şarşenge kol götürüp koysanızlar. 1, 2, 3. Sizdeki canabaydı. Hem ne canabaydı? Ulam kol götürüveriyorsunuz. Jana on kolumdu götürgüm. Hazır bolsa sol Oy, kolumdu oy, götürgüm. oy. Aylanayın ökötün ayday berişsinçi. Ökötün jakşı baldar. Bir gana kişiye doğuş veriş gerek. Dur. Asenimle kol götürmeye oturasın. Kimge doğuş beriş? Her bir adamın öz hukuku. Ukup durgula. Her bir kişi birden gana doğuş bergen hukuktu. Canadağı iki butun ardı, iki kolun ardı götürgön jarabayt. Bir gana kolun ardı götürüsünger gerek. Düşünüңer mı? Anda başladık. Sarsenge degenler kol götürüp koyun. 1, 2, 3. Ugandar, bul yaş kezdе narkoman bolgon. Unutpagıla. Ova. 1, 2. Sarsenge 2 doğuş verildi. Emi Toktoşko degenler kol götürüp koysaňar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oşentip jyýyntygynda 11 doğuş menen Toktoş jeňdi. Kol çap koysaňar. Menin durayın. Жашабай жатып атаңа каршы чыктың ба? Үйгө барганда жонуңан кайшы билбесем бе? А мен сени сыткыларам. Сени кечирип коңуз. Тугандар. Ушул автобусту жекел автобус эмес өзүңөрдүн өмүрүңөрдү келечек жашооңорду мага ишенип бергениңер үчүн мен акмак силерди Анан кантсın бечара. силер менин ким экенимди билген болсоңор рахмат. Эгерде мен бирөө жарымыңарга катуу айтып же тилим тийген болсо мен силерден миң мертебе кечирим сурайм. Кечирип койгула. Алла Таалам баарын кечирет Айланай. Кала кеттик. Кеч болуп кетти. Рахмат. Бир туугандарым барын өз чоңойтподу бакышым десе. Люкту жаап койгулачы. Балага суук тиет. Жалгыз чоңойду. Жаап кой. Жап. Мен ушуну бүткөн. Атасы эрте өлүп калбадыбы? Яшыкты берип коесуңарбы? Яшыктар берип койчу. Яшыкты дейм. Al. Otur. Momunu salva al.
satayım dedimle. Niyetim barmay koydu. Toktot. Joldu surap alan. Hey, toktot degenden toktatпайсың бе? Aç eşikti. Жақсыңар. Ай бала, алгылачы бау темириңерди. Жолду тозуп калды. Отурам мени жанатан бери кайтарып. Бир тияк өтөсүңөр, бир бияк өтөсүңөр. Алып кетчи бау темириңди. Кечир болуңуз. Эмне дейт? Адаштыңар дейт. Шопуруңар көкме экен дейт. Ушу сасыган тумандын арасында адашып жүрүп өлөсүңөр дейт. Энең турайын десе. Жолду үрбөгөндөн кийин чокуң отурасың бурулга. Ата, качанга чейин ушинтип жүрө беребиз? Мынан, бурулга мен отурмайын. Ушасың өлсүң, көкме энең турайын десе. Ай бала, мунун калып калбадыбы? Mana, ушундай болорун билгем. Бушат орунда. Туугандар. Талаш тартыш менен эч нерсе чече албайбыз. Эгер туура көрсөңөр, Сенден бирөө сурап атабы? Сен кимсиң өзүң? Мен ким экенимдин айырмасы кайсы? Айырмасы тоок менен короздой. Койгула айланайындар. Бул бала деле өзүнүн жакшы оюн айтып жатпайбы? Анын оюн эч кимге кереги жок. Аны истеле билесиң эмне кылышты. Эй, оңго бур дейм. Оңго бур деп жатам. Турчу кene. Угасыңбы сен? Мен жана эле айткам. Шашын агага бергиле деп. Эмне? Шашен айдаса эле туман тарап кетет экен. Бир гана Иисуска деген ишенич сактап калат, туугандар. Эгерде шопур коммунист болгондо Жат. Ушу сизди көттү. Биздин убакта мындай, биздин убакта тигиндей деп. Түкүрдүм ошол коммунисттерге. Кана айталарчы. Кимге түкүрдү? Коммунисттерге. Эса. Коюңуз. Койгула уят болом. Бир жагыңды чапсаң, экинчи жагыңды тосуп бер дептир Иисус. Жакка чапкылашып. Дагым дедиктир я. Оң колуңдун ачуусу келсе, сол колуң менен бас дейт айланайындар. Ачуу шайтан разгырды, койгула. Бекер күнөөгө баспагыла чайранайын. Алгабай. Оңго бур. Аксың. Ушинтип бир жерди кайра айланып жүрөбүз. Болбойт. Сен айдачы. Токтот деп ауыздар. Улам токтото бергендей, силерге эмне? Автобус ойып чыктı экен. Доктор, айдай бер. Шашен, сен айда. Эмне? Эчтеге? Доктор, айда. Шашен, айда.
Alçımam. Emre. Emre de otasın. Ne de atam? Sen emdi de atasın. Doktor! Hayda! Hayda ver! Şaşırın! Sen hayda! Hayda! Doktor! Hayda ver! Şaşırın hayda! Emine! Emine ne odası? Bu kazım mısın? Doktor! Emine! Ya! Hayda! Şaşırın! Doktor! Hayda ver! Tutun bunu! Şaşırın hayda! Eyvallah! Doktor! Çaka dur! Dur! Toktotla! Jardım, kırın asılıp kaldık. Kıymıldı bağla. Suranam, kıymıldı bağla. Jardım boruna gelip durup kaldık. Annemle oturarız bu yerde. Gittik. Suranam kıymıldı bağla. Bolbosa barımız ölüyoruz. Lan o Kuday,
Kuday geçire gör. Kuday saksay gör aylanayın kuday. Barın geçire. Korkma oğlum. Geçirip surağa koyda. Anısı üstüne çek yok. Al barın geçire. Geçirip surağa. Cagılı balalım oldu bilen. Erkek balalım geçire gör. Niye küçük para alsam oğlum sığsın Kuday. Kuday. Kudaydan geçirip surağa. Barın geçire. Barın geçire doğanlar. Sağlıklı mı? Geçire ölümsün. Geçire. Dışlandılar. Dışlandılar. Kıyımda bakın. Bağıracağın da olur. Basana. Ne ölçü? Korkmasın! Anam Kuday жаратқан. Şu kırsıktan sakşay gör apamayın kaçağı Kuday sıranam ikinci işke. Bunday işke barmayım Kuday. Sıranam. Apam ezi taşağım Kuday. Taş keptirip kaldı. Balam kıymıldama. Aylanay. Kuday. Pendelerimi geçiriyor. Aylanay Kuday. Kuday. Barыңардан суранарым кыймылдабагыла. Кызыл чуу түшпөгүлө. Эң башкы саман эсен калалы десеңер, кызыл чуу калдырбайлы. Сиз акырын бери карай жылыңыз. Акырын. Жылыңыз. Коркпогула. Баары жакшы болот. Жылыңыз, жылы бериңиз. Şaşma. Kuday geçiriyor. Коркпогула. Баары жакшы болот. Құдай боларын білгем. Алдады. Енең Дұрайын алдады.
Emne olsa şu olsun. Geçirin koy. Makineler inmeyen tatlarların üstüne kanmaya başladı. Geçirin koy. Geçirin koy. Taş! Taş alıp geliniz. Boğuz. Dur buradayım. Dağı. Koy. Dağı bir taş alıp geliniz. Çıkmaysın bu sandım. Hayalları aldır. Tuğandar kaçmaklatsın. Tuğandar aylanayın Tuğandar ay. Kayaka kaçasınlar. Aylanayın ay gel gel. Tuğandar gel ya. Kaçarlarla. Basam biziz bağırayla sakla. Tuğandar bağırman gelin. Gel gel bağırın çakır. Tormus çıkarmak. Tormus demedi bilem. Tormus. He kanap bir. Bayke, atыңыз kim? Ümit.
Байке. Экинчи фарасы да сынып калыптыр. Aha. Bari жақсы болады. Мына балаға жауап қойғылашы. Кетті Оқшат. Құдай сен барсың. Üşüdünға, жылу кийинип алсаң болмау екен. Ештігіңіз. Шаршадыңыз қой, маға желеуін ұқтай беріңіз. Келіңіз. Көзіңізді ойласаңыз болмақ. Tuman tarap duruyor. Тараптыр ата. Da жақсы болыптыр. Жақсы болыптыр анда. Сіз мен чоң атама аябай окшош экенсиз. Чоң атанын бардығы оқшаш болады айлана. Егерде айып көрбесең, дейтігі жігіттің жанына барып отыршым. Мен бұлда алай. Мен бұл жеткіше ой қотпағыла. Мақұл мұ? Барақ.
Силер жакшы бир түгөл учурайсыңар. Буйрус.